Baniajan susu kajinghe trailang bat kajinghe tiplang yaki skim sorkar hak basana yaki surok ka office jong ketenat PWD jong sorkar Hariboy district mentak sengi kelapenlong ya ke district rural road seminar ha district library hall Hanongpo ha kajinghe trailang bat ke Ministry of Rural Development jong ke sorkar India na kebenta ke Hariboy district ke badai ke aspirational district ha ke Jela Meghalaya. Ha kene kesengi layo ya kejing pensyai ke bolong sani bah batru kalau donru kejing ibu jingkeli bat kejing ya jubab na keliang jong ki officer jong ketenat PWD ki nom ikmat pai ba jong ke distrik ki bawan poi ha kene kesengi ki kentup ya uba da sakhat bah lamare ubadiu MLA jong ke Mahoti constituency ubadiru ha keju upor menteri jong sarkar Jela ubadi pet ya ketenat PWD building nangta uba Amiral Bons Im ubadiu MLA jong ke Nongpo constituency Uba Jason Saukmi Maulong ubadiu MLA jong ke Omsning constituency, Uba George B. Lengdo ubadiu MLA jong ke Omroy constituency, Ikong RM Kurba ibidai Deputy Commissioner ke Hariboy district, ki officer jong ke district administration, ki officer na ketenat PWD, ki nong yelam senong bat kiwei. Pau ya ke sumo ya ke central government ke ba la permi ya ke skim PM saya ada usnam 2000 bat kepala Aisyah yang kita jing mentoi ki repair ngani thu epi ke personal appreciation jonga kuma pitip borok ngawan ka constituency Mahoti bat ngani thu epi ke Mahoti ke dei ke way ke constituency ke padang sa din tam hado kata-kata la di compare ki way ki constituency ke padang po state Meghalaya jongi borok way kham tam habe dei bat ki connectivity habe dei bat ki surok dan rei ngaso sarong bani thu epi perkat ke jusungu yaki tim jong ka PMJ Swayo yaki ki jongi ki badai po Muslim division yi SDOs ki jongi ki badan sipo horbong po Mahoti ngaso ban so sorong ban itu ibe balengba ke skim PMJ Sway ngalala ban le bun ki surok habede bat kisnang po per kedu surok mi yakran mina ke lemput ngani tu ibi ke lemput kedai ke wei ke snong ki don ki lalung mo ki tiwa ki ba sa apo snong lemput kadai ke way isnong ke ba mensyuang akan mau kisnam 2015-16 katu kadai kitu kisnam terhadap sanction ya katu surok dengan makalang 4 long MLA itu kepor dengan akan mau ba ngimut bantep ya katu surok dan ki kontraktor ki ba itu ba bantep so ngi hapan ya kejat sudah lemput hape kejat do akan ta lakin ta hape kejat ban poj kata kisnam lemput man le survey katu surok dan rai mentap pada hadin wat agam pat yo rongru andai mentah pat lembaga jing don jong katu surok ba 100 km ngani thu pi ke jing suk ke ba ngimla suban patai gumnu dikata ke wei ke tang ke wei ke example ke ba kwa pan persione bar ke wei ke ba na umsiang shadu sha omdu bikhat chitai menshwa ya ke jat like ta sa kunta ban poi shadu sha ampreng ban poi shadu amdu bikhat de lembaga jing man ke ni ke PMJ Swai te ki breu kinong shong ki badan shaki tu kithan mbei tang ka jing suk ka jing ya tilti ndai wat ha ka kamai ka ji ke jong kilo phila manyoi ka jing kiu jong ka sinang ka thabu jong ki tu mangai si jong usurok u desha putlum te ga negen skim PMJ Swai ke de ga wei kepala la shisha man penyo jing toy yakini kinang song sinang sa kandong ke chura snubok tang net bangimla man implement ya ga hapo ujiro mo ujiro ngatrai pi borok pitip ba ka ujiro umsting jegiro ke de ka surok kaba long kaba don kam na don kam tam mbe tang ye ka Mahoti constituency mbe tang ye ka Hariboy hendre kadai nam ta ka state jong hi borok koi ta hendre snupok tang kendet ba ka PMJ Swai ngimla ban le habide ba kate na ma kate surok ka bahe pala 80 km ka stretch jong ka ta hendre taw ada kum tarum le ki don de giwe scheme ba ni ya persyang ban thep ba ngakermen ba ngathrai damdai ba don ka ni ka pandemic le de ka perthai ka ana tang ngathrai bai November, December, ya kata orang ilayo aban float tender no aban China.